Hornbill weekend hon en kem pena vegun chibai tunia I holim pidiu hi lei kam sunga dinga ama line of profession India pumpia asang pen sangan yam zadeu Army General san yam zadeu chi Taithul tana hiya Additional Controller General of Defense Accounts aza tau huai pusam khongam Lhungdim he pa tu na chi so na hong thei je na chok pa tu kan se kêu cái kipa la ya ka hong thei je nang ranking tabang emi ho hi adang chi chan lung kha am cái sang sang zo khat ano min koi ham pu ne khomang nei sel ama chi chan ama chu Controller General of Defense Accounts again helai cho na pension in tua hi nang lun the na ditana lung the di potential umam chi department ami zat umam ei mi ni la thum chu mu wa he jong la helai jong thung di ham hung thung lo di ham it chu ki sei the lo na depending upon their career chale vacancy jong hui kidin na because it's thun na dinga so they have to kum som thum ta bang na to ngai hi chalai din mon thung mong mong in te thung pon te ki sei the lo ka sei banga career ki nga de hin bi ham tien in between the career a problem mom ta la athung di ong thung the lo na chi a chu ai mi chu ni la thum su men hi dong la thung dam a thung hi dam chu tu chara chu ka sei the lo dan na thing lau pa head dana hi chi Additional Controller General of Defense Account ki ti chu ipito ranking ham ko ito no chunga mi zarum ham nei sei pi thei dem Additional Controller General chunga su department khat bo ta hi chi chu Controller General of Defense Accounts in na army lang to comparable la ke ho rank hi pay and parks abona Lieutenant General to equivalent rank ko na Lieutenant General Army pension na hin to hi khosung na hung vet kol hi electric ho bola jing ka na hlai jeng ham na fit thawam ka khowa in jathumlam ka hi ta ya su transformer khat bo anomen 250 kV also kilhing zo talovin hitari ma an manola line hung tan jeng kaung thun pha na government ko wa ka thu mu ra phat lut di he ti bin he chon ke ma hon sum ko ki donowa 100 kV transformer khat ka cho bewa he chu kap to bla tun pathen long se ne ka thing dom ta bin a kho dong za hitar ma yong kamang thei ta bin hi nang army civilian army na hin na defense civilian na defense civilian khat in to hi na pension zone a charge la moderator ho na po hi Army sung to ki banglo na sei jo sila min years ti lo dia man handling hina boy si thom na nui za ji moderator ka kai na hi hala ke ECA ho banga odin elder na charles elder upa ka hi che dong zu ya su tam thum ta bang hi executive board chula finance committee ka hum che dong zu ya su ningkum mars election asu moderator ai han dau hi moderator to hila assembly la joint committee meeting om ting na chair kala ji pathen no seren aboi tu chanson aboi be hena kum khat bo hena line na chair kala na jong hi tham khat wang su yes ke ho government office la chula army te defense te to ki gop khom na so la yes discipline jo hoi devin na Charles lama so pathen no se tu chanson problem ju ka nei pon so yong la Charles lab hi tiang la at least social organization hi lo in tu chanson discipline chu aum tho nai na problem ka nei poi tu chanson very interesting a hi awai khamo
và pangam society intellectually you are one of the best. Charles Azong highest point morality ang napuhin. Mi na taasadan le administration le politics azong nang house ada hinalain. Na honest opinion sa na house na hijin hoy lo na tilong hoy tihilan hoy na tilan tiloy. Igam so house hi le hoyam na ay lo le hoy na sa am. It's depending upon the concept na nang kihelten hi. Ahin ho hi thil hang mi te hi by and large British ten house na phudo hin na. British khanga ko na house na mahitan. Tu chan ge zing. Kavat danin hausa hi fair ta administration abola ahila asipui na ahin ako khat so practical in kisela iko igamu pa hausa tampi hi ako sa gateding imasa gelos na especially NERGS masanga NERGS namlai mga fan tampi pi government pi thos sichu atam zo ho hausa ten anakene size na to actual beneficiaries te ho just small portion bo pi jiwa na abangina pumpi lo zong na it's a house system as such is not bad na ahin la it depends upon the administrator house pa kingai na house pa to fair ta vai ho ma la asepo house system we can continue ke opinion na very interesting perspective na. Next question akon dot utsumo pangam. Ikam sungahin rice mafia PDS public distribution system mi vai cha ho BPL card nei ho a hi lo le mi vai cha ho si sia dik an changa ki pejin no ho house hon mi zan PG vam chi ho chung changin het chi wam a hi lo le ahong ki pezat zat imacha question law rights le constitutional imacha hello wa hilo nang no cho thu het khalo ham le ke hi to kap ka hung pensiona ina ka hum na sot nai lo na e chun a thu tan ka hapon a hin ka kho awang chu patheno se ne tu chan ge kanau zam kholal Lhungdim na ka panel chapa ama hi officiating chief a ka koi patheno se ne PDS hoi ta na bolo bin amudi lom ho zong paten am hoi ta na ti chu mi zan muri sel zan muri India dan dung zu ya izan muri ki ji ki chat chu ki ji te di hin chu ken detail ka hapon long la abo no ba news an so jo whatsapp ba tu ni le an chang ki hom de hin abo nin PDS ka ne se hongo ven ti wa na a hop ji ba chu la adi dia covid la su a hop a wal ne khat ho yong su again thei dia sat ho ko ba free hop be ket na la pathet mong sen ke ho bu ba kha jong ka hi jen kanau ten office te hi jong la khola ma ko na kan se jing ke su we should be very fair na till it do di do ho I bol di do ho hoi ta I bol de hi na a chu ke ka sei got dan su aditya la ka het zo 100% I think among ka ti thei pon na but at least 90% should be okay ka khuwa ke lunggel dat ka sei na pida 10% chui piti pinai hello ke 10% neu khat e biham aboi pi hon akila oham iti hitam ahi achi di dol wang chun phaten achi nai ti chu ka het dol a hin tu an chang awalin iti na ki koi ti chu ka za kha lo bon 90% wang cho hai ma in ahi wang cho an chang khat chang ni hon dol hon chang le cho hoi che di hin na hello ka lunggel dan ka sei hin na tu adi ta asu ka khowa an chang ka chang pui I did not get my share ti a complaint koi ma cham lo tu sana aji chu rights hi ki het sa lo abol ten hi ki sel go a igam sunga hi rice mafia tamatam cho e PDS system ho chu mei le hon khomu jamba an changa juhon na ajo wa choi MEP ten an het hon phat ten le hin mi lo la ne ho chu iping lo dem ti chuna apap chu pathin ko da pathin it's too chi a thu thimin na I topic aba na chi mai te how sa na mu zakhat la mi zat hi mark na hoi pass mark na pedem come on it is a practical very difficult question to answer here ke mo dan in wang pass mark mo de maybe around 30%
Frankly speaking. Achutile mi pi in house vet dahi na justify them. It's the own doing Yeah. the house hozia ama o khan chan ton chan di lo zia min a support lo min a vet nom lo for example compensation agam sung compensation kora mo kho mi pi pelo tam ta kyum cho na ako sunga pata ka pe thei poi ta mi fencing sunga lampi ki bol na sum ho dong ama ka na lut sa visa domam cho pi hi galum ki tal ko ni ti pan pi thei di ham ngai to di umam Chứ chú đi đến cái hệ bốn hiện trong là chú cái sự hiện chú cái ông hậu sa cái hiện hiện chú 30% ham trong chú kiện pass mark cái biển nôm, cái hậu sa tám rồi hiện cái fair loss thiên tận sinh cái đó, chứ chú mi pi hòn áp đặt đi mong hiện na, chân đi đó là chân sa rồi mi pi chú lung thay ta lâu rồi, chú nó sẽ bằng cái gali mà ta lại hậu sa hiện chú respect pi về cái chân vậy tao hiện trong lại nung ta full support pe di bang ta sa nung be se lo house system ai ngai to di khat chu nang chu meeting na hin na chapa khat ima cha hello anop na ngum tale chi pa ho thi chan mo tho di cho choi ngai to le democratic system to ki khiat huam chu hin chapa chu ka thi na he point na for example possibilities na hina chu possibilities chu chu achapa ka chapa ma de kum ke ngol sa ta han lang na na tong chu pe la sa in na tong ta le na chu le adi na chawang chu ipiha ako public dingas gan the umma de hin ke pa lo hel di a hin la hi hausa hin va system ke nei village authority na a chu hausa so in vai hop lo so va ke to khomin important decision everything so so decision kilaji ana te dong ja ki hom collective decision chu panchayat ativin a hilal village authority va ke tin chila mizoram vc tivin na mizoram a chukum nga ki tel mizo si hin vote a hol na gamzo si ki homa hin e ya chu va village authority umahin nang le mi nga ho chan nei a hin na mi som depending upon the number of household na chi ho chu aboyum na khat cho thua na la na la hi ba house pa ki chan wa house pan ti lo amen ti thei keu se khap ji hin boi tho lo ham chai chu it's just so a practical lot to say so to some extent a did na a hin ke wang son si chu ka ha accept nom pon e chu for example ke khua va system kho hela a ki hab ho khu phungla chang kala na te to pin Lhungdim sunga thamphat kala hau kep sunga chola khong sai sunga chola bai te ho adang dang bo na hi pung khaya kala na cha chu mi yes men le su la di bang zu kanom poi na e chu am ho la su respectable person who can stand up for his rights am ho su la ngai na a hin na se banga normally a chu yes men ala aziwan e chabang sun e piha that shows that the chief becomes autocratic na itu hizin sisu thamsa bang chu problem moment to la hilama hi election jong hausa va election jong phatia lo su government in hausa nominate ball de hetia na da chu hilam cho chu ki chi ip hi jong le hausa pa de gel de chu yes men cho a nominate la wang sun yes va will be namesake on na I mean mai hitadis also mi avana hosung development in podo thedi na justice in bol thedi hos nominate about that so complain lo de hiti so ke ta san da na chi culture why ki kal kha yes men le people who can think ngai to thei ki kal kha leadership et na kha ong heding hiamo okay very interesting socialist su lamai ha lutan na kere lama khat ve ka lut kit par tin na additional controller general of defense account na hi na dinga chu along journey le in nalai sim dan te banga equivalent te non gen thediam why this profession civil service 1983 exam ka through si 1984 ka join hin na December it's ka join hai ka service IDAS like the Indian Defence Account Service allied services on kit na group A hin chi starting as assistant controller of defense accounts second as deputy controller of defense account abana joint controller of defense account
Then additional controller of defense account, controller of defense accounts, abana principal controller of defense accounts, jiwachu additional controller general of defense accounts. Na step sagi tabang promotion mo ay na. 1984 ka join hin 2020 February enacho ningkomacho ka retire hin nearly 36 years service ka hin pathen nong sen is step kal na ding asu ka promotion chu 34 years of service zo vela chu additional controller general ka kaya hin ada ka sei bang asu army lama I compare la api lieutenant general hopi to ki hopi ki bangin na actually status rank azong so bona equivalent in omen ahin lieutenant general chu rank ki bang zong la vice chief of army staff long lieutenant general hi chula hilaya 3 corps commander dimapura jong lieutenant general hi ai lo le command eastern command western command northern southern central command mo lieutenant general hi ahin chila a senior most chu vice chief hin a pe ho bang chu akibang lieutenant general hot ahin la asteta su neu khat vice chief chu sang pen hin abana army commander ho abana corps commander ho hi thing na is chu ahin dan ke ho equivalent chu civil army equivalent da kan say hi so la hi chi government of India to compare dinga secretary Lhungdim lo secretary noi chat example a secretary's pay to 2,25,000 hi ke pay to 2,24,400 600 na secretary pay ka phalo hi chan chu pathian long se ne department na number 2 position chu kalongin number 1 bang chu is talo kaloi te kolte ho ama naw pang join na to ama retire na lo ek retire dai ki thong the ta pune khomang nei sil chu ki paum ta asu a best met de kha is wise ama sanga and senior ta chu controller general hong kai kha ai record na paum ta ama chu controller general te to secretary to pay same pay ta chu chitabang top flight exam, one of the hardest exam to crack. Non crack do to society and mood and to larger than life. Chỉ lại thiên công cho anh chỉ ra hết cái xây lên trong min ta sang paper đi đàn khara hùng đó thì mi society education mood anh he. Cái chỉ khát civil service he cả aim in life anh he. Zen model school class 9, 10 kana simen na. 1976 and 10 kana passing. Zen model chuki adinga piha. Ka foundation same to he. Hilaya ko na su aim in life teacher ten edo awasu. I want to be gazetted class 1 officer kana di na. Hichiti nga su class 9 ako na su ka aim su very clear aim kane. BA ka simazong St. Anthony's College Silonga kana kai. Chula Amazon ne huwa ka chai. Hilaya chu BA ka sim ko ma su civil service preparation kana paritas. Not hoi ho su ka ki koya. Civil service IS ka exam phan le ka sim dita bona kana ki gon adu to ka mu pen hi first attempt ka mus hi je basanga bank PO jong kana sundoin bank PO 10 months ta bang kana tongin na ta tu kong ki resign na ta IDAS kan join hi jek sei banga mi hem khat chun you have to have clear aim in life na hi no masu can clear aim in life ka ne first attempt ka sut do 4 times civil service ka through in interview dong ka si IS chu ka try hin IS chu ka hing zo put hi chong hi lak tham cha khat lak apangin especially interviewer a chu khat ve chu IS ka hin dinga hita interviewer ka mark chu out of 250 65 joy pills neu khat chairman pa to ka kinil devin na that was Bangladesh issue Bangladesh ako na Assam refugee who ho sung chang ka kinil hom na aman refugee hi po where they are not foreigners sir they are foreigners a figure dong kapi so approximately so many lakhs katil ala
ajaw zo na chu 1961 census 71 81 census ka pi anle 71 to 81 na azam chu hu hat ma ma ka chu na it's an abnormal increase he thelo te to convince he ta but unfortunately asu ka ball khel khat chu and foreigners also who are those so called foreigners sa frankly speaking they are Bengali Muslims katil oh Bengali Muslims katil ka chairman pa interview board chairman pa to S Samadar hin Bengali hizokin ka head loss Bhattacharya, Bandyopadhyaya, Chattopadhyaya, Banerjee hila ka head S Samadar kiti Bengali hum hello Bengali Muslim hoy katila chu hat mama hidi dani out of 250 65 APs kumda nga su 130 135 125 ni kamus 100 AP on IS ka hidi su kumas asu lak zong hi thelo na ahin pathinin ke yadinga ichi agon zo hin te kati itu had I been in IS na hobu upa ka kailo chu tu ne I would have been leading a totally different life na hobu upa kaina ding din muna chu ka din lo chu pathinin ke yadinga ago na hi katia because pathin henga kana taw chu exam ka bola chu pakai pathin IS ka din ahin la IS ka hi a nang ka hai mil di la nei pe hin katis ichun IS wang chu ka din ahin nang ka hai mil na ding hi la IS nei pe da ta pathin ei pe lo cha chu ka nga da chu exam bol kit ta lo 4 times consecutively 83 exam 85 86 exam upon a consecutive ka throughs to IS na hilo na kisi lo hobung leader na hi ja ka si ta po isu hobung pa na hi ja chi jong chu hin hobung upa chu na sei banga government officer hobung upa chu ka tam lo tham khat chu ka umovin na ai jong la i jong chu ka sei banga pathin la jong thai da na ka to the ya hele thil pha hi ka gele alang khana ka kisi lo na chu hilai ka profile vela chu Northeastern Council of Planning Advisor kumnga ka ga chu na hi chi chu Planning Advisor Northeastern Council 1971 na ki put do hin ila ko na chu IS hongan chang so I was the first who became planning advisor non IS officer la na I broke the monopoly of IS na hilai chu I was competing with 5 IS officers initially amao jong candidate hi ki yong candidate ka hi ahila ke chu qualified ka hi pha na ela nom ta lo men IS ka hi lo re-advertise bolo le IS khat hung kit gup to chule INS Indian Ordinary Account Service khat to ke to gate ka hi so cha chu avado le ke record chu hoi pe ni ke e la so cha chu IS a chu kaloi te ke best mini zong so best mate na amao no mo sa na hin la criteria chu hi la planning advisor ding chu one should have been empaneled to hold the post of joint secretary to the government of India so ke chau chu empanel ke so adang IS te le INS pa chu empanel laws cha chu IS mi gup to ke kite na ke ka chan pha IS ka hilo ka kisi ta po ti lo na pathin om na Amy ten kha Amy officer te ngai sang ma maiwa gam len nam adi ki ne piwa hille past experience ele kha i officer te kha issue tampia they are just government servant pau thelo dana uma ma mi ki ne pi ba kim ji thom na posting le lien min la iti sedam I kamadi ngan ngai lut ke do you think you have significant contribution for the society our society ka contribution sun chu ka contribution ka sei thi ke department neu chai defense account department jun ipi ka bolom te military ho army te pay allowances so le am ho welfare atang dang ho fan ho jo si ku ki ho thua hi ta chu society a contribution chu direct a contribution al ho min a hin la ka post ke defense account ko na ka bol thesan ju army a mi 45% tabang army recruitment ka lo sas to a sipaya ka hat te bang kim khat
subidar pension na havildar pension tampium 45% tabang tu naisa Delhi akom sung karitar madiwa jong sipai hat di tiang la phone bol I het lo zong ni bol pa da neu cha ti chu ka sei dan chu ken sipai ka heng the ka ti hi sipai ki la tiang la neu cha lang ne na ne jiu so amit hoi jap lo a khup to ti na a keng pa ti ho an reject jiu so medical so pa la phone ka bol si reject bol le na chi ke ka chanau te han pat ne ki thop video okay te ai khat te phone ai la check kin jiu la mung ngon a to khat bai silong kom lai bang su khat bai thona mi li one recruitment ka thon lo so na ta su nang I som li la nga ta bang ken nang som ni la nga na thun lo chu izat jan na la so ai khat te ken ni da sum kala dong su siki dong kala poi pathen me na ka se siki dong kala poi a ke khat chu it's an out de ai lo mi email het te silong a hoven Civil Army recruitment rally di hati te on hungoven kai na ka hun sa ken ke na thung wa mi go lang thum la le thai te ngol thai wa a thai thing lo chu la reject hita a thai thing te chu medical ma bol wa physical bol wa cheu te la return hin ma ta chu a thing te chu la join ta a thing lo te chu sumla malala in lama chendru bahara ken kapi bi ba hilai chu silong tu imphal bus min mo blue hill service ho bahara ken ka to pya kanong so I jo thakat hani ka ina cheng jius pathen minen sipai ka na sum siki jong kala si hang ta ka se ikam sunga Manipur sunga IRB, police, even army is not clean na. Allah zadu a red hone head thawam. Ka head low Head low na. Chalai kan update hin tu lai IRB laksagi hin. Army hile lak nga hin na. 45% tu nang lak nga ngan la le chu izan ham in. Cho chu la hang ta ka se. Wai te kha atu ata teu zau dia sum khat len na lakai chi kha. MLA minister le employment wise pe thei no lo phia lai cha tu lai ma ikam sunga hi government kam boi kam ai ngai hi as educated person kum sele be a graduate a sing a ki a top IS ji zo yo ki mang talo bank pio post jani la mi som thum ta bang ki mo mi sang som thumin try na la mi som ta bang ki mo ta bang hi reality hin hong tha ti adi ngai piti survived educated very stressed exploited youth ti adi very relevant question hin na among in hindos it's to e hon le kha sim su the main aim is government job modding like on su khat it it's not bad but the alternative nei ngai so mi hemen na ken example ke ma hin kho saying ke ken lekha kana simasu my aim was to become an officer na I kahi ta lo le second thought so I'll become a banker MA economics ka balls banking yong kasibin at bank jong chu ka sei banga civil service ka join ma bank 10 months ta bang service ka ball man ala bank jong ka muta lo le survival ding at chu ipi ka ball dia although whatever is possible na to the ka balding to the ma ka nei lo la self employed enterprising e man I hin na ding lo ho di ham the lei bol di ham pigari bol di ham alo la acha farm bol di ham na pe phat bola khusa ding dan su iki ge lo ngai su na to pathen long se la development do chan pa ong thung ta mi jong population lo atam tai na government kham le hi la bang su harm is very limited so so me ocean government harm de wala so that is impossible so cha te naw te ho ka hil nom ka sei bi nom so le kha sim te na government harm le so vat lo de adang bol thei pi mam na ka sei banga so mi hem kha hi la ji la cha nei de ji cha ba na ding a so ne kha income nei ngai so he chi ding a so ta sei ho
ball the so ball do has patcha business neo cha cha hol phatia ball hos government fixed salary ho sang income hoi zo tam tam so is it hon ji ho event ji lo so na so tu lai cha te ho nau te ho ken ka hel na so government na to te ngai pui but you have to be enterprising government na to lo tia su bai ta su sum lu lo de na ball su lung lu ta na ball guys lung lu ta na ball lo le as a family khan ball mai ti su somehow we may survive but behind the jina cha apa pen to the ball pi the like basic education the pi the lo ding one ma yong hoi na cho pi zo lo ta chu government na le le ki nga lo de hon ball the to the but it's a he aim in life like say thing la Christian perspective in say la Pastor Rick Warren in asut khatsu mihim hi khatsa hi pathin awala siam lo God has created everyone with a purpose this purpose driven life kiti la khabu khar na sim kham ka hepon na very relevant can ni ve thume ka sim hitas God made everyone with a purpose. It's a purpose, so it's our duty to find out. It's my duty to find out what is God's purpose in my life. It's he guys. It's he lo ahira. Purpose na hin lo na het lo na hila. As you be just loitering around, doing nothing, and become a burden to your family and to your wife and children. It's a boss. Pasal perspective ba kasi ito na. Ikom sungahin knowledge versus wisdom na avoid hoin lekhai simten who was akbar when was he born exam ipievin chuho textual knowledge exam centric ti hoto real wisdom iti classified them Real wisdom iti tingla real wisdom lies in knowing that sapa thamat ka se thoin na we are the children of God na ichi het tinga la wisdom su jesu pathian bible in real wisdom chi na het na jo si comes from the Lord pathiana ko na mo e hon to het knowledge hi tina to na sei pen exam adinga isimu ko het knowledge so na ala wisdom hoita het na ninga mi himin pathin a het masat guys pathin het ting la chi na in nei tinga la value system hung githimen a value system with I di talos na our value system is very short I mean like house at the boy bitam bit ki yelas hai charge house I house la nom ki saje helos house nom sati la millionaire how they should be very happy na not every millionaire is happy na that's the real wisdom ne na dinga chu nang la pathin ki ka su na su di phot ngai the thing la chun then God will give you the real wisdom that we need his thing la chun na society I think mi phachom na hi ding the family dia na una naw ding mi phachom na hi ta I ho pathin I het lo je wa mainly he say het no less bo ya ki nga je wa I khan to the lo ke mo da in society Army he additional controller general of defense account na India pung working experience in Northeast planning hall jong na tukhatai na planning advisor Northeastern planning Council advisor NEC igam sunghi after so many years you're back into the land na igam non pai non amo igam sunga weakness ipipiham hiel ngai na sa ni igam so na burden social burden pipiham nang ana ngai to lang kan suggest nom cho na the thing office ai ga chel timing am khalo na to na hello tawatam na to na dia dei mu te le mi amasta nga sol sei seng lo atamin na Christianity ti la ti bang chet wa culture ti la morality ti la ti mai hin epiham ikam sung hoi lai ki siam phale ikami ki transform the di ham where should we start Azwa ka say to hin na mang frankly speaking I'm speaking from our Christianity point of view na Yvonne Devin pathian no sen Christian hi pathian cha
kahi ti so ke vet akipat nahi the starting is always wrong e hon pathian to iki ka su di ki ko lawa society adang nang su di go ba hala it's very difficult herculean task pathian to iki ka hi ahung di te nga hala adang cheng automatically ahung chi di ta be to HPG ham pathian to iki ka adi lo ji tun ke example ke ma life athamat saying ka ho golang chapang kum som la li som langa vel ka hilai ka pin tha so la cha su ka pin tha pha na su pathian pa kai yin dan ka he na gu cha la cha ho ima ki bol lo a chu government na to ja yong pathian hinga taw na ka mana pa kai ke officer ka hi no mi a hin la nangin nei officer ka hi ding na de lo a le nang ma thu thu kham kan mua su tu chan ge ya neu cha khat ka se lang ka to office timing a che te te di most of the time office ki khan phun 5:30 in ki che ngai los I table of file dim set table of file ka clear ma chu ke su let it be 9 p.m. I don't leave I hit neu khat complicated cases like legal matter ipiham a boy ho wang su khat be ni be file kanu sin azing le ka clear a hin normally ken ka ball su go ya first posting ka hong in training ka hizo ka file ka clear ma su ka table ka clear ma su office kanu si los office means 9 a.m. means 9 I have to be there so ke officer ka hin ke 9 a ka thun lo le I don't have a moral right to tell my staff you come at 9. How can I tell my staff you come at 9? I don't have the moral right. That's okay. Pungko chatla office ka 9 ma jong ka thong sin. 5:30 staff te cheta so ma. A table clear nai los. Clear. Saturday Sunday jong a kho dong zia ki kai mai. It is work ethics zong, work culture zong in a poor. HPI ne lo hum tile ka sei banga pathian do ki kalo di lo jes pathian do ki kal di tiang na responsibility nobody need to tell you what is your responsibility to pen jeng di lo mo to pen chu to na gen pen khamo a logical equation hi ri tele pathian to ikal ak dik lo jaga hiai dana I culture te pai dik lo na chi ala chu let's try to break it down Hendeltina, Agriculture Department, Education Department, Education Department, Transport Department. Tell me any department who is not a Christian. Only 9% might be non-Christian. How in Joseph failed tonight? That's one equation. Exactly. Yeah. Yes. Let's just say this. Christianity HIV tampen Christianity chula drug mafia tampen Christianity chula thing noi mi tampen Christianity chula job cut jo shene it's more than religion ahi ka ti education Christian hibe ka ti na pen to tan pur context ka say hin na stop that to yes Hindu thampat to pangna wente hizong la 90% to Christian he also na to HR so yes we have failed totally failed one ka ti point to a great extent fail he also e ho bungu ito di banga ito lo e fail ji ewa society influence kine thelo betango it is la boy so it charge a sum tamse na pen sibe le briga tamse pen it's all about monument tu na topic ai pon na all in say na ta ka say good pen say ta church administrator te pastor te ki ho hobung upa ke hobung pa ke ito diu banga na kitong zolos justice ki bolos hichi achu Christian amena Christian nominal Christian ki tam ta lon le society ibo yo so that so jar por context sa nam le nam ki kalai boy jo koi hi bo za chat lo ma so ate te be Lhungdim te ti tang ka de ke Lhungdim ka hi paita speaking Lhungdim ma zo speaking Lhungdim ma anal speaking Lhungdim ma koi ba cha ki han the ki lo sa chabang I pau ji a
kiki khat jing na chu chan bu boi la ya chu ke reverend khaya kham ukham ko ma ka se ukham khat ka se no na lam ka boi hi ke ka za cha to lo ma no pastor ho pina bol ai pukam ka tau tho ben te kha che te ai boi pastor te uniform white uniform anam changa ki go ben chan pura rally che ben you come and shoot us first na ke on yung kam sa ben then should it sa this kapo nat da lo chan pu boi ho bang sana za chat ta lo sana then where is our Christianity hilai chu che achu hobung lam kai te ho hin we have I don't say they have totally failed they have failed to a great extent is ke khan chi topic chu hi pon na enemy ida imite ho pathian again lo ipg the office kai la jan se koi man timing keep the loss pathian again lo je ba a duty a timing keep lo sala office 10 to 5 they have to be there by 10 and yes maybe 10-15 minutes late to understandable here and the halam da thum da chiro koi mom ji ta lo cha chu anau ato de ba tong ta lo delay phat la pen deng hui phat la corruption hung ki pan ji sala a bol sa nom ya suma pi ba bol sa ya sala he je chu hung ki pan na I nalunggel tak on gen la mo pangam office a signature simple signature khat vei lag di thum vei na ba phak 5 minutes a zo the di jaga nili hong na sen om khatho ta ya file documentation ke domicile lakima mo birth certificate lakima mo dc aga chiwo tile iga chile an om kil office paum lo jingle hong nai poi po de committee chi bureaucratic hurdle hi gamjo sia om ham e gambo ham pi ham gamzo se hilos ipi ham ade dia ei lama tam di sa mundanga bihar lam up lam aneu khat to some extent maybe ahin maharashtra south india tilama tu am ho chu hoi mam house office discipline ng hoyen his signature la di mo ho hun la lo se ho lam hin ke yong yes civil service ka exam de nga zo domicile tribe certificate la de nga so yes pungkal kim khada chai the su ni thum su kala ala je just because a concerned dealing hand not available na or officer signatory ding umlo ti ba na hichi ya ka sai banga su a responsibility a duty hoita ngai sang lo akiba na usla they have to do justice to their job so bol lo so ta e ho corruption ise se pau government in na tong dinga loi pi usla ipidinga ken soibol dinga sung kila achi de hi ade de Christian te la hi za cha tas is it that shows that a commitment pathian he pieng tha di ta him ilhom ta los cha pathian bible in aki ko wang tam ta ding than do hom sa he de cha chu pakai hung kin ni le izat hi than do la ipang di just very few pieng tha le cho jo si chai diam pieng tha zo wa jong ka pieng tha zo ang tai ka pen lai chi adia ne corruption ngai ti jong ki justify the yom yu tides ka pin lai pin tha ja tides pe lo di tium lo pia lo ka pieng tha zo wang in tai le tholom ka pieng ngai chi ja cho side income ka hol ngai te ja officer ki justify jo na lai chi hol ai pi tha sa di tam kan ja khapon na mang khat sai ka te na tides so ma khat ka pi di pa chu ka lo ko na ka pi di sula ka income so ma khat pi di adang ka hol di lo pia pathian bible la ki sun sula so ma khat chu ki ya ha pathian ne sei sula na cha chu kan lo pa ra ka pi di so ma khat pi di su ma dang ka hol di lo su adang hola pi da su adi lo yin sula pathian namuwa ko na pi di ha su na ama pi chu pathian ai pi su na cha chu so ma khat ka pi so ma ko ken ka ne na lai su na why should I mean look for other source of income na pathian
soma ku ki khut ada ha na lai that is enough okay i gam sunga hin i MLA ho na nang jong sharpest brain hin energetic na hin social reform na politics salute mo eti nanga kon kham a hi lo le mi nang hung tham mo ti khat hung so ti bo nang in lit ti ti kha to am piam na lung ya ai lo le khat be hung so ti chu i lo khat ve mo MLA on ki candidate on chi om khanga hi ai ke le nang ma le ours ai committee lom khat ve be let me be there take care of atame mang se suna mi pha chu thawal khat chau hi lo bin mi tom ta in ke pension na hi hil MLA na te de ti na ke masanga ka u ngul kho Lhungdim na ngul kho Lhungdim MLA na hi ama candidate hi lai I'm talking about mid 70s na 73 4 lang hilaya chu election was quite fair na corruption an umbe se no pes hilaya chu ke jong phat khat da e jong akidam le MLA ki te da phan te ti kana gel thos a hela tua hi 1970s le tu din mun su sun le zan long ta ki khema ma ta masanga MLA election a campaign bora chi le chini le bong noi ki choya a kho house te na cha ki oma mian ko wa ki don khoma candidate ka hi bin vote nei pe bin long set tan nei pe theo le ki ho veng songwa dinga ka bol the ka bol di hi che chau su na tu lai chi su hi the ta lo na e chun tu jong mi tam ta tu nge la jong sai ko a next la din de te tam pin pressure so ken ke ka din lo di hi ke hobung upa ka hi pathin thau nu khat ka hi aje chu MLA politics in Manipur especially Chochanpur la ada di talor Christian la hi tamang politics ken ka het khalos masang kamang lam dos thudi mom dos muscle power sum power many power na cha chu ki hobung upa ho chun ka din wa zo ka se ba muscle power ka man ba money power ka man hi chu hobung upa khat bol da ki lom do cha chu ke mi ho ka ma ka se su a present context asu ke MLA te thili ka hi poi Mizoram ba hilawang I don't mind I want to do something for the society na kabol no me ka this ahin Mizoram politics was totally different it's Mizoram election observer IDAS khan ka chi a and what's up and so na sim kha dia to ding om poi this boring a hi this because fair ta di wala Boldim Lovin I was feeling very bored tisuna chichu di isula ala in la mahila fair ta ai ma ichia election vote la dia chil itha ma min ni ki tha do ta holai ta chu Christianity hi how can we attract non-Christians to become Christians to ana gen pen mo pangam e chidom gen len root na solodium I wash my hands chi chung chang ke ka khut ka sil thenge ti ai a hi no ho min ni no chu ke ho mi theng ka hi win no ho chlai ki cheu ke ho chla iti di ha hello fight low di ham system hello ye chu system sem phat na dinga yes hi chu mi pi a ko ra hung ai so mi pi ho hin e ki thu to ba system hi sem phat ngai tai ti apo nai ta mo ngai so cha chu ke chu thibbe om di chu ka ti pon na to house level ham chief association adang danga pat kan la di na to ta chu se the chu ke se in a hin mi tham cha khan in reform overnight as ke bol thelos it's all na system hi sanctified bol ngai so a khote lo wa hele za chat talos kol gam sang ai kho zo so ma mi thi hon vor khet na gam mi thi hon vot kol gam mi thi ten vor khe ngai los a kol te zo di zo ta so hicha chu mi tam tan Christian ka hi pathian cha hi ti bang was hi lo pa su pathian bo het so ya ka se bang chu pathian na pin tha na di ta nei hi kil hom ta lo cha chu boys a pin tha ho zo chu boy lai alo a pin tha di ta ho chu boy thi pun de ka ti poi boy zong la they will come back Reverend chung thangin pi se
pieng tha di ta ho su al hu zo la hung ki tho di cross ma hung kun kin de e ho ki tho do zo lo sla ka pieng tha ka ki tho zo lo la pieng tha lo kai sla ai le 3 bills line mi pi civil revolution at the highest point in our history ai phang chi so chống lâu dài xem MLA họ elect kia được vin thì if match equal hum angka 2 plus 2 is equal to 5 boy so sa jam thì where does it go wrong the system is too a system is corrupt pala health mong dom taloham how many generation are we going to suffer this this is the big question we have to ask very burning question hin ma ka sei banga so a system to health hello ding hi pon health to health te ngai di it will take some time phat chong khon bang cha la thi na thieng tan ke sei han lang hela adang chu chom hin igol ho ben ana het he mo bin ho election na involve lai sia wa he thieng san ti su aboya boy so yesu ho thal toi pi to pan je wa su mi ho hin thieng sia la I opinion ki sian gam je lo su na ya chu e gam sang ma hi ai thei thieng san na dinga su thim loi bang hi ki chai the na government agreement phaten soi kai theo han na chi hi da han la hela ho hin born in government agreement han lang phaten peaceful existence thei ta ko chpa la mi dam hong ki hang sanin na reform phaten ki pan thei chi hi na thieng ta yai dan gen leng na pom thei dia ma sing noi mi nei teng teu kha gom khom le mi zanga le phalo du wei cho yai zanga te thao kha mi lak som lenga te di la gi ye zia wa ki chi ya that's also another Arisia saying chong chu di na ma na sei banga agbo ni ki gom khom le zanga athingam di ki lo zia hi chi chu boy na cho unless a shit die unless a shit fall and dies a chi ding also who is the first to volunteer chi na who will he will build the cat situation chi chuang chi su thieng ta sei ding ke sei chu go men in jong amao hi peace talk pate ani bi hin agreement pate sim han let them make the biha rifleman han pema recruit ball the ball han na mo pema settlement chu the han lang la ko chu tieng la mi pi hi wang san de na sei banga chu a thu di chu ki he ai koi ma chan thi di nom lo so cha as all the ground reality but I le man sa zo se koi ding election kon te le hin sagu se party government head kya mau missionary an ja kit jiwa hin even state forces chi so chi a ji cho a state force jong di ta lo na a government jong di lo e ho jong ki di lo e bon wa di lo phat la so i di lo che te le su dit na ding a hi mi pi ho rights hil thaki wa basic ai ki pat kit wa hoi lo chi hi so mi pi ho uprising ngai so mi pi no se na uprising hui tieng la bo sun je phat la chun am ho jong alung ya lo hung chu min ten na hi chi tabang revolution chu itile thei dam chang so God has he does say you something na opportunity will knock once if you don't accept miss opportunity will come we have had the opportunity once to change and cleanse tribal boy lai na 3 bills there was no one to show up as a leader everyone bowed before money except and except law that chance will not come again but it take long time and very painful process now ka accept no mo ka sama ma ji chung chang as lai ta se agitation 3 bill chung chang la so we be all hoping that some revolution will take place na thilung ki change the hate you so na I also China angai bok it da back to dog back to its vomit pig back to its mud vo pi bon lo la kit ui na lo ne kit to ki bang chi ja hi to hi mi pi hon hi somewhere messiah khadung pi nga thil lo sen khiel le nga ham chi utopian idea ham it should start with everyone so start with everyone che pa su pi ha ja sei banga su ke so lam jilai te chulai lo SSPP na dang ho HSA ho dang hon pat ala wa
student organization hon hat ta thilan bol mi an convince zo le bo na at mi khat lan ni pu nan mai zia so thil hi change um thelo de ha ama hola minister te ko cha khat ve dol Facebook la post pe ki jiwin na ai pi zong le thing noi mi ti zat pi hi ki chai thei ta dem chicken sar ta banga hi chemotherapy hal jab ji adam la dam chom lo de ki den de ta ABC la dai ta pon Greek alphabet ai lut de ta alpha beta gamma ka lung dong thon na army langa hi jo lam pang hi thu thau na hin a chede nga su army full la involved in the state government nin na a request or the army is more involved take it lo so everything state administration a kinga get hin na che ba hi tu ta dia bang su immediate solution on bon we have to live with the system for the time being na a hin Messiah na ti ta ba chu paka yesu ta mahung pe nga revolution an bol de bang chu ai pon is all a time will come when people will say enough is enough na that is start na ti khat chu hum na lo de but the crowd the people it's been too long and too painful ta so ti tu la se on la cha su ai say ba whole bell the cat na a leadership ko na la de na che pa su mi khala din la thelo su mass movement on hi ai su is the nga su organization iti bol de na so emi te laga one of the sharpest brain here kani lei tung tang kha the rich and the poor have and have not in mun lam ka hi ta kan khen de chuna in mun cho zo lo a fencing nei zo lo ipidi a fencing ti bola ui cha tampi pin khoi ji ham na officer me ho so ham mi vai chona ki cha do ham kan ni lei bol chung chang tham khat na nan pat bang la dan se la kin more than 10 years back a hi kanza ka ni hong tu ti til lai hi ke ho gal mola jacob taw na mol kema house te house hole worker hoi ma kem kana ne ba kana se tas ichi hi government in a khap hin I bol do diu hi sule a bol no mu zong le hilaya earning a chu so ma khat hin pe hi ben ka tis a theng lo hin pathira de poi ka tis ala pastor hole upa tampin counter a bol so you have no right to speak like that ken ka right ka ne poi ka ti pathin bible masanga old testament vel la ui chaman la no me ki zu ho earning su church offering ding hin pohi minutes achun pathina dei poi kan ti ai tu chu large scale in om ta na che pa hi chlai khat ve interview nge na interview ko bol te hin na thu sei sa ho sei sa jin ti cho ke chu kan lo hi tin dong nge pangam kan lei bol ho chu I point ding ai le I ho bung member zo si zo income to in sa ho I gari to lo ki to am te ki hol chit ngai lo di ham le chuang su na su se ipidi ngam mi khat chunga goi zo sa khat chunga hi ni sat sa ji go du ham officer is at a Taithul stadium alo to ki to am ti if it tuk ngai lo di ham le officer hon alo khela tam zo tai ti pi the di hom alo earning supposing ken lak khat an tai da pi the lo le alo to ki to loi piti in hi ti sa ham koi suma sa ham chứ họ bao nhiêu kiện thì giờ hi mi tam rồi na kani hi easy money black money even the hardest money cho they earn with their bros they work and toil chỉ argument chui apply ding ai hi le corruption ball ma sang simple ta ki hing thei cho le khai sim ma sang ki hing thei tho cho sim lo ri ti na ham e pai piang nang standpoint se yo cái view cái standpoint he yes corruption I bol masang ba in hingover na ahin corruption bol ho hit ipiji a bol they want extra incomes hichi aso bol kan lei bol ho yong so livelihood hilomin kan lei bol ho they want to become rich overnight can you politely put it they don't want to be left behind yeah, we can also put that there. But Mang na say dan chu government officer jo se na tong jo se bona corrupted
I can definitely tell you 70% of them are earning beyond their income. Chalo. That I agree with you. Mi au se corrupt laws. Achu Manipur azong fe honest na tong thos. Ahin atam zo hi majority corrupt hi phat ai. Is a hi culture dana chi do na. Extra income an bolo hosu. Ajitian jombo sit society mo sit la mau ipiha ano ada ke banga bol ta bang hin ahin la ajo kasi a basic foundation chu pathin to nagi ka su pathin cha di ta na hi le da lung thima pathin thu sei di su la chin na bol lo de ha di su a chu pathin to ki ka lo di lo ja Christian perspective ma ka sei ai bo na ma Christian hi je ba pathin ni igin lo je ai bo na su la Kani lay bol ho jong corruption bol ho. Hichi asu but kasay nom pasu. Corruption ha bola bola sumha ho ba. Kani lay bola sumha ho ba. Nei lago jib la kar tam ta nei. A end result pasu. Ama dam sugin ho khat na beta. But you never know what will happen in this next generation. Achate ho chu iti dam na ki hata lo su. Pathin phathi bo da sang na di ba cha chu si hard earn money hilou hita easy money ki to a end result hekin ka het da na to chana a phabe se ka het Kana ngaihdan ina ni morality pathian lau na inei non kewa hi tan tu chichu hey yes chichu pathian beg lau kewa le adan beg lau de thelo hi corruption ka bol hi ai da naum ki man the hi hai ke le kani ka bol le hi ai da na hi chi ai chichu mi tengin la pathian balau khol lo dia nang piang thak tu mi dang la ba piang thak khol lo dia mo chichu bang da ma khan chu sei banga su na pathin igin lo je ba hi tia hi hi ben den a chu kinta corruption bol ten jong gani le bol ten kinta hausat de de e hausat de pa su pathin pha sa da adang farm le bol ten adang bol jong all la ng ho tho this. But we want fast buckets, which is so hot pen to kinta ho de deus. The government tong ho yong su. My first car I bought after more than 10 years of service. Class 1 geze ko hijowa. Maruti 800 ka chos first car. After 10 years of service. Chachu patience nei lo so. An save something na. Slowly apathin nan pe this na. E ho chun kinta officer hila kina jeep car cho pai de. Income ki hai sula a limit sula mo hi thelo sula cha chu ho jo se ikino ta lo cha chu in the process ka sei banga yes na ho mai the in la lo na lam mai the a hin la nang khang zo phan le ipi so den head loss pathin bible in ne le nga all la ki khol khom chu a lo we so ta si kin ta ki mu ho wang su kinta be get headers sa che whole value system odi talos ka sei banga chu a basic chu pathin to ki kalo adi lo za adang zo se odi lo cha chu char zong reform ngai society ong reform ngai e bo no ba e pan khom ba ola isem phat de an se ka tapan se be na adi a char sa hi preaching mai talos Nasata reformation ni ma ipadungai. Chule sabte provide action speak louder than words. A pastor te church leader tenzo. Asa isanga they have to show, they have to live out. Show to the world that we are the children of God. But in cha te even pastor then they should lead. Ichacho aboy je. Hobung administration ng boy zota ke mai phat na dim gum adan semu ki zoi be se lo ipa umma ma jin pangam e pajang khongam Lhungdim toy pension na hita ina na hin church work bana thildang ipin bolam how do you try to have your contribution in the society as a very
good role model officer ken tua try to have your influence society ato ina government aki ong deu tai na ka main focus la church hin line ye chu isi adinga moderator ka hin tu da na sa su coming 25th zong da assembly ka pat deu hin na je charles through a reformation ka bol thei chara bol di hi ke society a contribution in ka kigen adanga hi le chief assistant na su nom lang dara ka hung pande na I become a member of the cookie chief assistant na kung hindi ta ko na su ken society a bol di ding su di di ka de sa zuwa na se ho government na ko na fund ki mo hoi how sa te ho ai thei chana fair ta hi za de hi ti ha asia se di ka tis kaloi ka pai tam ta jun za nom do mai thei hi jong la ka se tho tis mi ting ka hung pan pha lo la kan say pande ta what to in but da mai the but I don't mind as long as I speak the truth till di apa a hoi ka sia so I don't bother even if they criticize me ho ka support a che bu chu ka to the hon de ada nga chula yam tia advisor a mun na ka pan la role ka play the chu hin te a politics lam chula ka play lo de hin ka lo hin na che bu chu ka bol the hin te da Ipaung le zein pa wai ma in tu ne ikam sunga di nga officer mon wai ma le to a pensioner le church leader a man who calls sin by its right name it's dia here lamina han ngam tak mi hing khat imu wa pu jang khong am Lhungdim tu ne Hornbill talk son hong jin na chok pa thu kan sein Hornbill ngai la ho zo si ngai tu te khem pe ke banga na gen ut what would be your last message to the audience okay ke pa men ma ke ong ka ke pa in ko ven ka opinion free and fair and frank opinion share ka hong bol the ka sei banga su ka share ho hi koi ma cha against a personal enmity am pon alhang pi society ka vat le ka pu na ta lon ja ka sei thui da Hornbill hin ngai tha ho zo se so pi ula dau ka ma ka sei nom chu mi hiam khaden thil adi lo khat I he na I ma cha sei lo wa ium su ke ya na chon sit khat hin adi lo khat he chu I sei ding I su di di gon di na I chi society hi I su di gon lo wa he tua sa nga hi hung se che che la ni na e jo pathian bible no se hin ka mong thun kon la thelong thong ding di ho se ni chun but hi chi also generalize se te te ding ti gel lovin na chi ro ba I kam I society in sung na sem phat di go chi lew ko che phat la tua sa nga future a neu khat I kam sung especially to some context in se la hung nom de win ten na ki ngai lut na hung sang de win ten adi dia Christian hi na midang ten e ho a ko ni acha Christians te hitia khu hing di mong hi to hi mi te hon in veo da pathian chai no Christian hi no to adang te ki hetalos ki he mala non Christian also we become worse it's a ken kapon na hi son I mean I bol thei sunu society I veng sung enam sung su dia na ding pan lao te ti hi mi pi te ka tip na nom he thank you Hornbill Digital Cable Network, the premier cable network in Tunia ikam sunga pan kilak somdan bangayam chile ikam sunga asyam patnadi na sildik lo na mua na daya ile sildik lo pom tu na hi chia Tunia mi ki gen chia ke ya Tunia opinion tenga dik pen chia ke ya himal ikam sunga as a media come let us reason together let's discuss thing ngai tu ading mohpuakhiat somding problem amale answer omding hi chi kha thu le la para ki zon hiat samaya ngai ki tu te tong teng na tu ki pau kon ge na pu je Lhungdim I ho pi na panin banga na man hiado YouTube a enten comment lama na interaction and opinion available feedback deu hon pe zelun tu kala careful into te zo se na pe gun chibai tu na din ya tena isau phat dinga he thank you